Ili nande neli tukuligia. Asa Marieta Kwasa International, Kwasa TV. Toko barete live. Emiondo. Yebindo biri tukuligia se abagusiba ito bari bagwa talent, bari babatera, bari bara kole bagwat. N'abandi. Esho ye twajakire koleta ase channel ito. Tubatrente na Waima baba yao DJ. Nesho erigo kimchi talent kitu kia usi. That's why abantu usiba itu bali togo kimya tutete wachamo elinde nalio baranyare ko kina kimsiki ose asense moyo wakte. Ninde no maganyo yomo ase studio gaiga nindo jiki SMS tiandata go chaga iga. Chigo cha baba chaki nimekuona sana, karibu sana. On the show biere kabisa Job Mayenga on the show igere bia kabisa Willy Manyisa nimekuona kwa umbali sana. Karibu sana dadi. Ntawa ya kabisa. Nimbo to mogani ase studio igaiga litikoria rero mogani no ale igaiga ngakio mungwana na kikuru kwa Samarieta. Marieta nganguru kudaglaso yako ekonga etwani ekeguru. Kia koro ketoni ekeguru. Ibieteri ngoro ketwani ekeguru. Njeni gongo kabune etwani ne gachi sauti chia wanyama na kiki agerete ngeru kabune etu. Igongo bugore buna sauti chia wanyama monyamunde boss. Ingo bugande buna monyamunde wes. Yes. Igona tagete mo igwete buna mungwano yago teba iga kubuga buna eninyama ende yonsi nse. Uma to muntu narako iwe talent. Talent yiri komo kina ndera mu beka sari yakapsa. Nataka ligente ketangani eninga ki munyama ki uri kuraba uraba test lingo nalibara. Kiganja akire gento gekuru kwetu wani. Tuwani nere yoko bugaiga. Papa Jaki no ikuta mangare gaiga. Ana wiri to ni uji nyenyu. Kura bugango tiga ndara mochorera ntete ndara mochorera umunyamuri akubuga buna bugango bune mburi esibeni nere yoko bugaiga. This is wonderful. This is wonderful. Okay, munyama kiolia okubwana yako ibuna kai na abugire bija kapisa. Ebunda. Ebunda no mate chibunda, ebunda ne Kiswahili. Ekigusiye kiere ekuru kwetigere. Etigere. Gina kige gusi. Tari ebunda ne bunda karona ne Kiswahili. Abatigere Kiswahili Marieta waro kira kigusiya Marieta. Wone etigere yo kubugaiga. Nyumo tarabuga. Ngiye kora gwachagete ko kwigera na mbuge bune bunda. Ego ko kikubuga guse yani bune etigere. Tinkwa ne bunda wata we bunda ne lieta litanyare ko yukana na bangina bali nkaga ali manyanga na bingere bunda nali barai. Igento kiagerete na gwageti buna mariogi yao. Ngachi kwega bune kubuga nganyora na bugire kuroronga chaka kubuga iyo. Bugango. Ngenda takonyo rechi SMS iga na nyore SMS kurwase oyo mindo kurukunga John Makamba hakonte liga. Yes. Kurabu gangu buna engokeko gekelia. Engokeko gekelia. Engokeko gekeli nere yokubugaiga. Ini ya wikiligen. Ini ya wikiligen. Okay, munyama kiolia kurabu gangu buna ekonga. Kwa bugango no sene. Kumatinda buga. Bugango buna ekonga. Konga nere yokubugaiga. Umbate nto bwate sikonga ibiri. Yes. Nto bwate konga ensacha. Iyo kubwanga.
Kama yakubonga. Giswati kama yakubonga. Emenya gwatarite Masai Mara ukamanya kuyebukia. Wona vuna chikonga. Ifakiti chikonga chire gusi lakini ne richi achira se chiachire. Chikonga chire gusi bono chikorare birobo iguru. Wono butuku na boko ibuna chiko bugana nda soka na ibuna chiko bugana 98 sauti na nyoranga na bugire buna chiko bugana. Yes. Kai, this is wonderful. Wono anatagete munya makiuria kubugana indo kwa ibuna bono abantu bago kiwekero gukwana. Munya mambo ateritu. Litutu. Yes, litutu ama tutu wayaka bugire ngakeri kibando ze. None kiro saine chia mambiga. Kwanyura kagasumu na kano karibu na bukato igoraria. Nakanyoni gitaga sininga sana lakini kiro kubugana nenyo ngiane. Wono kwanyura ngichiku bugayo. Karaga sini. Kora wangu unalivo. I think you are getting entertained. Unachota likuega abantu barago. Abantu ngo begane. Unabono mugabano nyamira. Nyo emugabano nyintu omugabano nyagarama. Na mwegire. Chemisungwe na mwegire. Ndirende ningasa ni kuega abantu muna rendera irudinga. Na mutai kago rene na mwegire rende. Oko nyakora rene ngakia mangana. Okay, na intagete uchura alega peni mumanyi. Umusikuito beni mumanyi. Ora muiga ngakia gukwana garia, ngakia kurue nkwana. Akira ko takabe gavana ngakia kurue nkwana ya taribe. Yes. Bas, nyuma totari na semi nyama. Ora kwana ngo no mugavana ito Nyamira, musike nyama magarama. Mara gukwana iyi. Ebareri arenga aria. Jarengo. Wewe mutate mara usirie bara. Dige kwenda kuchikuone. Dige kunyanyikana. Nyamira tigamba tebiga. Nje no muiwa wa manyamatuta. Nende no muiwa wa basamaro. Igonde tayo kongo Nyamira. Umwana osoko ngira ne igora mwana nyone na kwa kinone nyimbe. Yotola tigani. Kisoda njira chire sana wante tugieburi. Awa gavana. Oyino mugavana ito. Okay, ndito baka abantu no mate kwa na kwasa. Bona abantu baminto ntate ko nyeri libageri ko batebinga na sokirie sani ane tangani esani yuge kurukunga mabebe tokolete na umuntu kurukuwaina tokakura na papujie mo science ni produce ngongwe kurukunga nera agosto. Okay, kurate rango kurati uningo katoro kwasi mimi. Tororera mabebe, tororera mabebe, intwe na bana bao, toru serie corona, Okay, tikirango gabu. Ndatora bona no musike umugabano ito ngwai. Abantu baminto bakise county, ngonaro koira ribageri, kubakira ngambu ya mono asengi twabere to kubuaterana. Oena mangana ya corona beira makong ono rende muarora kisi ya itona reta sanitizer ngaba muraba bapo boda uwo ne chimas kinga nyara baba kubakonya irinde kibako bogoria abantu banyako bakobogoria ende na batebi nga mwana baiseka ba okonora bakonya bueta eta chipara ninje barusia corona ge gora mbaire mbabeke manyakoso merano no bobundi irinde na rigisi ya itera kile ya mono sana abantu baminto musacha kwa musacha. Welcome kabisa. Nimba na part 2 ya Kwasa International in conjunction with Waima DJ Kevin Diakam.